That's correct, my lord. I did check. I couldn't find any number of the police, even any of the phones in our position, which was on my analyst database. Ufakazi ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uKenneth Lambertus-Steyn osazi samarekhodi wabofunjathwako utshele ikhotho bona akakho wafonela besizwe elihabayo ngemva kokudunyuzwa kwakaMeyiwa ekhabo lentombi yakhe. What is to be done in order to rescue the country? Umengameli walokhu uThabo Mbeki uthe eqinisweni yini ekufuze yenziwe ukuhlangula ilizwe leSouth Africa kile mlandelande yemraro eqalene nayo. Isiqhema sebholo esinzinze eMpumalanga iTX Galaxy yembule ijeresi elitsha yabe yethula nabadlali abatsha bebadlala kezinye iziqhema eziphambili. Kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 ngesiNdebele lochani. Isazi samarekhodi wabofunjathwako emapholiseni uKenneth Lambertus-Steyn bekasaraga ngokuthula ubufakazi ecaleni lokubulawa kwakwaSomapala weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa elalelwe ekhotho ephakemeko yePitori. Namhlanje bekasakhupha ubufakazi obuthusako malungana nokusula kwemininingwane kibomaliledinini. Namhlanje amagqwetha abasola athome ngokushwa ngembuzo isazi samarekhodi abufunjathwako osebenza emapholiseni uColonel Lambertus-Steyn. Hlangana nokhunye kuvelele ukuthi akekho afonela besizwe elihabako namkha amapholisa kilabo ekhayoba ngendlini nakudunyuzwa uMeyiwa. Would you know from your analysis of the numbers of all the targets that were in the house, except for Zandile Khumalo, who categorically stated in this court that she did not call the police no emergency services, the other targets in the house, that is Makhumalo, Tumelo Madala, Longwe Twala, Mtogozi Sitwala, to have anything that on their cell numbers they called the police or emergency on the night of the incident? That's correct, my lord. I did check. I couldn't find any number of the police, even 10,111, from any of the phones in our position, which was on my analyst database. Kube nokukhitshana ngamagama phakathi kwakafakazi nelinye lamagqwetha elijamile omunye wabasola ngombala womsolwa ovele enithombeni ezivele ekhotho. Is the color of a person in a descriptive narrative not an integral part of his identification? That's true, my lord, but you must keep in mind, when this photo was taken, he was an outsider. He was in the sun, he's now in custody. uSteyn uzokraka nokuthwa ngembuzo kusasa. Iphiko labomakade bona beANC lithi iANC kufanele iqalelele ukuba khona kwemigomo ezokuqinisekisa bona impilo yamaSouth Africa iba ngcono nazizake zokubusa ngokuhlanganyela. Iphiko lithi alisiboni isizathu sokubusa ngokuhlanganyela nenhlangano ezinemigomo engakhamisani nemigomo yeANC. Iphiko likhulumisene nembiki indaba kokuthoma ngemva kokubanjwa kweconference lapha kukhethwe khona uDokotela uSnuki Zikalala njengowengamela iphiko eli kanti uDokotela uMavuso Msimang wakhethwa njengesekela lakhe. Kuqediwe ngeconference ihlandla lesithathu nabe likhuluma nembiki indaba kokuthoma solokubanjwa amakhetho iphiko labomakade bona beANC lithi ukubusa ngokuhlanganyela akusiyinto engaqalelelwa ngalesi sikhathi kodwa nalithi yina ngengenzeka lokho kunenge kufanele kutshetshwe njengemigomo yenhlangano. Iphiko lithi kufanele iqale imigomo nemibandela ezokubekela phambili impilo yamaSouth Africa nakuzokubuswa ngokuhlanganyela. We cannot invest our energy in coalition politics. We don't want to invest our energy in coalition politics. Iphiko lithi likuthabele bona umengameli weANC uCyril Ramaphosa uveze ukuqakatheka kwalo kanti bebathemba bona inlilo zalo ziyalalelwa. The president said we have a right to make our voices heard and we are exercising that right, and that's a right to call on the NEC to give us an opportunity to talk to them to address a particular issue. Kanjengoba na iphiko liseliqedile ngeconference litbatsho njenganje liqalele liqinisekisa bona abavoti banikela iANC elinye ithuba. The veterans from all walks of life and all parts of the country who have been involved in exile, armed struggle, mobilization, trade unions and faith-based organizations committed to work tirelessly
to both build the ANC structure on problems facing their communities and the country. Ngenyanga ephelele kwe-ANC ukhona ukubamba ama-conference amathathu amaphikwayo ngemva kokubana ivumile bona iqalene neentshijilo zezemali kanti njengoba nasele iqedile ngama-conference la kuzokubonakala ekuhambeni kwesikhathi bona umphakathi lokhu kubona njengempumelelo kobana ihlangano le ibumbene. Umengameli walokhu uThabo Mbeki uthi kuzokufanele kuchuguluke izinga lobuholi bezepolitiki eSouth Africa. Umbeki uthi akunanto ekhamba kuhle enarheni le. Beke ngalindlela umbeki okonzweni yesikhumbuzo sikamakekere we-ANC ongasekho eSophahat eJohannesburg. What is to be done in order to rescue the country? Mbuzo oqaliswe kumaSouth Africa ubuzwa ngumengameli walokhu uThabo Mbeki. Umbeki uthwenyekile ngezepolitiki nomnotho welizwe ubawa ihlangane ebusawe ANC bona ithole inzombululo zamsinya zokuchugulula ubujamo benarhale. Umbeki uthi impilo inzima enarheni le kufanele kube nokwenziwa komsinya. In reality, we are faced with a new situation. We've got a new struggle to wage. There are many things that are wrong. In the politics of the country, in the economy of the country, in security matters. Umbeki ubawe ubuholi be-ANC bona busikime bube nomhlahlandlela welizwe kunye nohulumende bube namachuguluko ehlanganweni ebusako. We can't continue with a situation where, if you look at anything and everything in our country, everything is on the decline. Some interventions need to be made to make sure that we recover from that. So we recover, the economy must grow, unemployment must go down, crime must go down, the quality of political leadership must change. Ukandelele ukuthi usayithemba iANC bona isese nabaholi abaneqiniso. Iphiko labo makekere beANC libawe ubuholo phezulu beANC bona benza amahlelo ukuthi bakhambisane neEFF eGauteng naKwaZulu-Natal ngamakhetho. Democratic Alliance ithi yokumangalela umholi we-EFF uJulius Malema ehlanganweni yenchaba-chaba ezamalungelo obuntu malungana nokuvuma kwakaMalema ingoma ethi Shoot to Kill nethi Shoot the Boer. uMalema uvume ingoma le emnyanyeni we-EFF ogidinga iminyaka eli-10 ebose FNB Stadium ngempela veke. Ikundla le beyizele iphuphuma. Shoot to kill, Gamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, Ingomezi zenza ihlangane ephikisako bona yokumangala emkhandlweni wamazwe ngamazwe ukwenzela bona uMalima athwese ukuziphendulela ngalokho okubizwa ngenkulumo nobungozi. Umholi we-DA usola uMalima ngokuthi batsho uvuselela idimoni lehloyo ukuhlukana nomguruguru wobuhlanga eSouth Africa. The political leader who incites mass murder is not normal. A member of parliament who calls for the entire section of society is not normal. IDA seyidlulisela indaba le ehlanganweni yamazwe ngamazwe. We are filing charges against both Julius Malema and the ANC government at the United Nations Human Rights Council. I-EFF kuyamangalelwa ngakho lokho ekhotho ezokulingana ngo-2022 kodwa ikhotho yathi ingoma le ayinahloyo. Ikhotho leyo beyamukela nesiphakamiso se-EFF sokuthi ingoma le kufuze ingathathwa ngokulandela igama ngegama. Nakusenjalo i-EFF ithi ayithonyeki nakancane ngegadango le-DA lamva nje. We are very well aware that they are pained and bitter about the EFF successful 10th anniversary rally, and they are looking for anything to try and subvert the progress and growth of the economic freedom fighters. ISouth Africa ilindeleke bona ibambe ikhetho lokubangela ibudisikhulu ngo-2024. Sekusele imveke ntathu ngaphambi kwekhetho leZimbabwe inhlangano zepolitiki elizweni lasolo ziyaraga ngamajima wazo ukuzibawela amavoti. Unkhethani weZANU-PF Emerson Mnangagwa bekayokubuthelela amavoti esifundeni iMatebeleland North Province ngempela veke sibuya kuyoli. Indawo eziningi esifundeni lesi eZimbabwe
zihlayelelwa zimbedlela, inkolo kunye nendlela ezazisako. Nanyana kunjalo inkulungwana zamalunga omphakathi walapha baphume ngobuningi bazokusekela umnangagwa. Othi batsho akunamuntu amninako. Ngitsho nalaba abe bamkhaphela abafana nophelekezela Mphoko obekajojozela iG40. Ngesikhathi bafuna ukumketula ngosinyikhaba wango-2017. Uthembise umphakathi walapha izenzelwa ezingcono. Alo, sakula sonke siyazana. Saseze izinto ezinengi asoze ngisikhulume namhla. Bawuvakatshele namaphawa aphehla igezi athi azokuqeda ukuqindeliswa kwegezi elizweni leliya. Ngakelinye ihlangothi umholi wehlangano ephikisako eZimbabwe uNelson Chamisa we-Citizens Coalition for Change usola umnangagwa ngokusebenzisa amakhotho okunina inhlangano eziphikisako. Lokhu kunjengoma amalunga weParlamente abongikhetheni esiyingini sakwabulawayo achithwe yikhotho. Uchamisa ukhabhudla nasisenzo sokunina kongikhetheni ozijameleko Savio Kasukowere osagidla ikhotho malungana nembawo zokungenela ikhetho. Whether to be a candidate in South Africa where he's not a resident. In the first place, why is Kasukowere? Why is Jonathan Moore in Kenya? I don't agree with them, but in those Agutane Benz in Danerake. Okasukuwere bazalisa amaphepha yokhotho okuzibilayeza malungana nokuqindeliswa. Bobabili basalindele imiphumela yesiqundo sekhotho. Komiti yeParlamente ephenya ukuthi umvikeli womphakathi ojanyisiweko ubusisiwe Mkhwebane ukulungela ukuphatha ioffice na iragela phambili nensolo zayo zokuthi uMkhwebane ubhalelwe ukuphatha ioffice begodwa wakhanga aziphathe kuhle. Ikomiti le sele iqedile ngombiko wayo izowuqalisisa ivumelane ngawo ngaphambi kokuthi unikele uMkhwebane ukuthi aphendule ngomhlolo naye. Umsebenzi wekomiti yeParlamente uye kupheleni. Ikomiti le beyiphenya amacala bekwe uMkhwebane wokubhalelwa ukwenza umsebenzi ngefanelo nokungaziphathi kuhle kulandela inqundo zekhotho ezingasizihle ngaye. This then makes one wonder to what lengths is she willing to go to in order to reach a particular conclusion. She's even willing to break the law because she was in unlawful possession of a classified report. Kutholakele nokuthi uMkhwebane ubhalelwe kuhlathulula umthetho kuhle. Nanyana kunjalo akusiwo kamalunga wekomiti akholwa amacala bekwe uMkhwebane. Njengomana yeParlamente ithome ihlelo layo lokufuna umvikeli womphakathi omutsha nje, ihlangano yeAljama ithi lokhu kungathusa bongikhethani. I can't see how we can use these incidences to impeach a public protector. Honorable Chair, you're scaring off all our applicants that have applied for the post because, if they've got to take all these things into consideration, I don't think they'll be able to do their job. Kodwa nabanye bakholwa ukuthi abongikhethana ababunana bazokuhlungela umsebenzi lo bazokufunda kilokhu. If there's any fear about those that are coming, will be to prescribe wrong remedial action based on unlawful means. That should be worrying. And therefore, if you do it accordingly with an open mind as expected of a public protector, you'd know that the actions have to be lawful. This shooting is not taking place now. It's a long ongoing thing and nothing has been happen. Looks like this Samas is taking over Riverly and all over take over. Abantu beRiverly bavuka nje bovu bathi abafuni nokwabona amazamazama. SABC News sitosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezinthwenyako emphakathini wankeni. Ngasitosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News phimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Indaba ezinazikuphundela kuyazifumana ku YouTube uthi SABC Indaba zesiNdebele, ku Facebook isiNdebele TV News 1730 SABC 1 numbers kambe nazo.
Izakhamuzi ze-Riverlea eSewula eJohannesburg ezingenele umchakalo malungana nomguruguru othuwelelako obangelwa zizenzo zokumayina ngokungemthetho. Lokhu kulandelwa ukudunyuzwa kubulawe abantu abamayina ngokungemthetho esehlakalweni sangepelaveke ekholwa bona ngesepi ephakathi kwabo nababangisani babo nabo abamayina ngokungemthetho. Izakhamuzi zivala indlela ngamatayera avuthako amatshe nokhunye zithi zikholekile ngomguruguru kwanje bathi sebahlalele evalweni qobe nakusuka amagenge kubanga ukulawula indawo ehlala abamayina abangasisemthethweni. Ewona mraro omkhulu ukuthi indawo le iphezulu kwepipe lakwa Transnet elikhamba ngaphasi nomtshini omkhulu wokupompa amanzi. This shooting is not taking place now. It's a long ongoing thing and nothing has been happen. Looks like this Zama is taking all over, take over. Amapolisa kamasipalata athi indlela eziningi ezingene eRiverlea solo zisavaliwe. Umphakathi uthe uyokuragela phambili nokushagala bekubeke lapha ingikhulu zikahulumende ezingenelela khona. Kanti ungqongqoshe amapolisa ugcina afikile ngemva kwamadina nje ukuzokulalela inlilo zabahlali bewenza inithembiso. In 24 hours, you have seen the difference here. So allow us to grow and allow us to put the plan in action so that your life gets back to normality and you live out of fear. Umnyango wezofundo sisekelo uthwenyekile ngomraro okhulako abantwana abangakhona ukufunda nokutlola kuhle eSouth Africa pha. Ngokuya kwembalobalo ze-Progress in International amaphesenti ama-24 wabantwana abafunda grade 4 abakwazi ukufunda bazwakale. Bafundiswa ukufundela phezulu bezwakale njengombana ukwazi ukufunda kuyinto yokuthoma eqhakathekileko. Kodwa nabantwana abaningi abangaphasi kweminyaka elithumi ubudala abakwazi ukufunda kuhle. Inkinga lesinato ke ngebantwana labangakhoni kubamba kahle i-language labangakhona ukufunda is into kuba matima ukuthi bafunde letinye imfundo letbatenda ngesingisi, especially in our case because labantwana base secondary school. So se expect ukuthi babe able ukuthi bakhona ukufundzela with understanding, bakhona ukuvisisa lokho bakufunzayo. Umnyango wezefundo esisekelo usikimise ijima le read to lead ukwenzela ukuthuthukisa indlela yokufunda. Imphathimandla zefundo zivakatshela inkolo ukunikela ngendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa ukutlola nokufunda kwabantwana. Siqale ngodibana nenqununu zezikolo bakhumbuza ngomsebenzi omkhulu okufundisa abantwana ukuthi abantwana bakwazi ukufunda. Nanyana kunjalo umehluko wemizamo yenkolo uyabonakala. Siyabagqugquzela ukuthi njalo ekseni le 5 minutes bayenza kweassembly sebayenza ukuthi bafunde yini imisindo babuye babhale. Kuqhakathekile ukuthi abantwana basekelwe ekhambeni labo lefundo begodwa ababelethi bayeliswa ukuthi bakhuthalele ukufundisa abantwana njengoba ukufundiswa komntwana kufanele kuthome ekhaya nje ingasikho ngaku grade R. Umphakathi weBekersford usola umasipalata ngokusebenzisa 11 million yama ngokutsho kwezakhamuzi zaHakomane amarekhodi wezemali womnyaka ka-2016-2017 newango-2017-2018 wakamasipalata wefida Khomutobatse atshengisa bona kusetshenziswe 11 million yamaranda ukulungisa indlela endaweni le. Iindaba zeliyolo umoya ophembetha lapha upholile kanti kuhle hle ibhudango labathanda imvelo hlangana nendaba ezi kunendawo zokuhlala kanti kilabo abahlala lapha kulikhaya. Nanyana njalo ukukhamba endaweni le pheze akukhonakali khulukhulu nakunizulu. Abanengi bagcina basebenzisa bodumbana njengenithuthi. Osemayepa weminyaka e-53 ubudala uthi baneminyaka baphila nganazo indlela. Resibheka amawudu. Riyasudu. Rirwala bathu kamawudu. Izakhamuzi zithi le akusiyindlela bezicabanga bona idemocracy eminyaka e-29 ingaba ngayo. Ragagantsha go gore banna a go sana naga go hlaka kana go ya dokumrasi. Indlela le yamakhilomitha 12 bangele bona izakhamuzi zingaboni ngelihlo linye nomasipalata. Aretse spendile 11 million hona tsela ntse ile kae a idirile kae ka re sonjo re ga idira fete mo pele mo moshate. Umasipalata uziphekile insolo ezikodwana uvumile bona khe kwalungisa indlela le ngo-2014. Aba ya gore masipala ka bo shumishije dimilione tse lesome te go ka gola tsela
ga se yona ra kgontishisha gore sheleng e shumile ka baka la gore be re hirile metšhene le tše dingwe kanti umasipalata uthi uzokuvakatshela indawo leyo ukuyokhulumisana nomphakathi. Ekhasini lethu le-Facebook sibuzile ukuthi uthini umbono wakho ngenziso lezithi umasipalata wefita uGqoma uTobatse usebenzise 11 million rands ukulungisa indlela kodwa nakubonakali ekubeni umasipalata uyazipha insolisi. Nakho umbono wakho uyalandela. Indaba le umasipalata nengabe ubona ngathi bamkhwayela ngamanga akakhulume akababonise iproof ukuthi hawa imali leyo 11 million isesekhona ekabe ukubereka. Izakhamuzi bezingekho ezilile ngathani imali leyo ilungisile indlela. Kuyabonakala ukuthi le mali idliwe ngoba umphakathi uyakhala. Bavele bacabangele izisu zabo kunomphakathi athatha into ye500,000 athi 2 million. Hayi akusolisi lokuvele abomasipala abaningi imali bayathemba ukuthi bazokwakha izinto esithize bangazakhi. Umbono ngewumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Nasiphosi lidlo kezemali iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Iyathoma imidlalo yeParsonal DStv Premiership ngempela veke le. Inqhema sezithomile ngamalungiselelo wazo wesizini le. Esinye sazo iTX Galaxy ethule ngokusemthethweni ihelo labadlali ekhibelela ngabo. Yavula nejeresi elitshatsha eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga eMpumalanga izolo. iTX Galaxy yaqeda isebujameni be-13 ngamaphuzu ama-30 nakuphela ileague yangomnyaka opheleleko yePSL. Lokho kwahlathulula ukuthi angekhe idlale ku-MTN 8 nonyaka nje. Nanyana kunjalo abalandeli besiqhemesi lokho izolo bebathe khiyakile litatawu ngemibhalo imporiana ngokwahlukana kwabo ngevunulo bazokulalela inkulumo yenilungiso evela kusihlalo wesiqhema. Usihlalo wesiqhema uTim Sukazi nabekathula ijeresi elitsha lesiqhema umemezele nabanye abadlali abathengileko ayokubethana ngabo kule season ekhe badlala nakezinye inqhema abafana noThamsanqa Gabuza, uBradley Mujela, Thabang Rakwena nabanye. Sukazi uyazwisisa ukuthi abalandeli besiqhema bafisa engathana imidlalo idlalela kuleli tatawu. Okwanje basayokusebenzisa iMbombela Stadium njengetatawu lekhaya. Not only Solomon Mahlangu Stadium le iKamara Fair Stadium esekethu sasemchate ziningi sizibethile inhlapa lapha kwa Ajax Cape Town bebathola abo 5 nabezangale nanje yabo Cape Town City ngabe sibadosela lapha ngikhuluma nje sinemidlalo A4 esingakazi ukuthi kumele sidlalele kuphi amakhosi ayemidlalo la sokurecruita khona abalandeli umuzi nomuzi weNdebele mtele ube nabalandeli ababili abarepresenta iTX Galaxy. Indaba nasenjalo isiqhema sabodade seTX Galaxy sithumbe umdlalo wobungane nabesibambene neYoung Buffaloes yeSwazini. Ngingumabhande ethombeni eMpumalanga. Jamo bezulu biyalandela noSichaba Mahlangu ukuthula kwande Sichaba Sekosi. Muhle sithokozile thandeka ebusuku namhlanje ke sibona ukuthi nokho ke izulu likhona ngapha ngeKapa mfetezana nje kwaphela uze khona ngapha ngePumalanga Kapa kanti ke imimoya enamandla nje kwaphela ke ezinye imfunda siyabona ukuthi nawo ngapha ngePumalanga naga kanti ke kusasa imoya enamandla leyagijima inaga leyo uyayibona ukuthi maphakathi naga imimoya enamandla kanti ke kusasa lizakurakela phambili kube nemfetezana
ubulukwane ngapha ngePumalanga nakezinye indawo ezikhona khona ngapha ngaKwaZulu Natal sihlokomele khulomambala kanti ke nokho ke kunemoya enamandla khulu nawukhona khona ngapha ngePumalanga Kapa kanti ke ilwandle libukhali khulu nawukhona khona ngapha ngeKapa sihlokomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda kanti ke nasiqalako sibona nje nakusasa sazokurakela phambili noba bukhali njalo asiqala amazinga okushisa sibone ukuthi nokho ke ajame njani uyalibona ukuthi kuye kusasa minus eJohannesburg ngu17 eBroton omkhulu Springs 16 kusasa sihlogomele khulomambala zabe kumakhazana ukhona ngapha ngeGauteng eLimpopo phezulu eMusina ngapha ngeThoyando nakhona ngapha ebulukwane ehlile eliphalale lizakujama ku23 khona ngapha ngePhalaburwa lijame lapha ku24 likhamba lithi parapara ngamafu ngele khubona imbicano yabona ukuthi phezulu kubosibali nakhona ehlile amazinga okushisa Olympic ngapha eMbombela bo18 ngapho khona ngapha ngeCarolina -314 emini kumakhaza ngapho emalahleni eMiddelburg ngapho ngakwaNdebele yonke kusasa hlokomele kumakhaza kusasa kunemoya emakhaza KwaZulu Natal lapha Smith wehle uthe mgungundlovu khona ngapha ngeThekwini kumakhaza Richards Bay kanti lijama lapha ku20 nokho ke liphulaphule kamnandi khulu kwamambala ngapho Mpumalanga Kapa phezulu lapha nyana kumakhaza -1 wehle uthe kumane ngapha eCraddock ngapho